Biakin puisak dan tur a mel mangle a man dan tur Reverend Dr. Zai chona hlondovin adon dan te soya he biakin pui hi khovel puma namtin reng te hip khom tu ani dona wangin khovela Christian te Pathian biakin lian beraniang biakin pui ram zau zong hi sing ni le sang thum zariat le pakwa point panga pani square meter biga som pasari point pasari pakwa ania khovela biakin lian ber nilai mek St. Peter's Basilica hi square meter sing ni sang thum niin Zofate Pathian biakin pui hi square meter zariat le pakwa point panga pani inalian zok ani biakin pui hi adung le wang fit zani somsari ani dona asan zong hi fit za somsari pasari aniang lam tual zaw zong hi fit somriat holtlang aniang biakin chunga hian thutna singthum da aniang biakin hung chunga hian mihring sing sari vel din theina tur aniang kongkhar pui som pani anianga chung kongkhar som pani chuan pindan som pani anianga chung pindan te chuan ming an nei vekang heng kongkhar pui som pani chunga pindan chunga hian thutna a om vekang abanga pindan om zia Hrilhfiahna thu le lem zia a om bokang biakin pui tlo tu piang te chuan chung pindan som pani chu tlo vek tur ani dona pindan om zia le a chunga Bible thu le a lem om zia lo Hrilhfiah tu an om zelang chung kongkhar le pindan ming te chu hetiang hi aniang pakhatna thil siam creation kongkhar le pindan panina Eden kongkhar le pindan pathumna nava kongkhar le pindan palina Abraham kongkhar le pindan pangana zol nei te kongkhar le pindan parukna Bethlehem kongkhar le pindan pasarina laliswa Krista kongkhar le pindan pariatna cross kongkhar le pindan pakwana tholena kongkhar le pindan somna zirtir te kongkhar le pindan som pakhatna tirkau pola kongkhar le pindan som panina damna kongkhar le pindan teni dona ni tuna chuan biakin puisak dan tur ilo ngai thlang biakin pui hi design plus architects aizol chan mari te duan ania asatu anni bok dona ni sumle paila khom na le atul anga piang boy puina chu zoram thar Zofate lai rel na in pui kuta awamang biakin pui hi nam natlang manga saktur aniang khovel puma Zofate zong zong anei tu kan ni vek dona wangin mani rem chan le phal anga nam natlang tha le tholom te tho tur aniang mimal le chung kwa baka polemo kausran minga natlang du te tan po tha le tholom tho thei aniang Zofate Pathian biakin puisak natlang hi Zofate ataka laliswa Krista a kanin pum khat na tur man ruwa ani dona khovelin tha khat le nam khat kan ni ti hi lo thei lavin an hredona ni asatu tur tan po hian namdang ring lo te roi arem don lova Zofate kut them thiam na manga saktur ani dona ni biakin pui man dan tur Zofate Pathian biakin pui hi Zofate ta tur mimalemo polemo thiarshan omlova kanwa ta tur ani zoram thar Zofate lai rel in pui na en kol dan te man dan tur le kal pui zel dan tur te rel zelang tuna Mizorama Pathian biakin hi chu kaushan pol church denomination ta de vek ania in man trom thei chin omma se zalen taka in man trom theile Pathian biak in kan la nei lo ani he Zofate Pathian biak in pui hi nam biak in ani dona kan nam le Christian hi ain zom tlat to dona ni kaushan pol sang te po in an du chuan in khom pui nan an mang theang tin rampum huap emo khovel huapa in khom pui nan te po man thei aniang kan rama Pathian lalram sarkar alo din huna chuan Zofate kan impum khat vek to dona kaushan ro rel na church council te po ading to tura beisei ania chutiang rong bol na mun tur office te po arem chan anga buat sai thei aniang
biakin pui chunga hian pindan sang man thei tur om dona heng te hi polemo kausan sang rong bol na nei du tele in tuai thar du te tan po man thei tura ruwa man tur aniang biakin pui ram chunga hian pangpar mun le thing le thei sang mun tur bik te ruwa man vek ani biakin pui mun sira hian luite aluang tlanga he lui hi dilian taka khwa remchang takina oma hei hi uluk taka khwa tur ani dona sanga chi sang te khoi ani anga longleng te po da tum ani mi khwal thlen na tur asanga mi pale minu thlen na in te mi mal emo chungkwa thlen thei na tur te po ruaman aniang lir thei da na in chong lian tak po sak tura ruaman ani bok natlang tho lom hi tamlua tlem lua om lova tho tran thei ania mingpum le veng khwa chiang taka tarlan tur ania a noya te hian pek thei aniang account holder zoram thar account number 603008169949 account holder zai chona hlon do bank state bank of india apo hian transfer thei dona chu account number chu 2037061777 ani google pay mangpoina pek theya zai chona hlon do phone number 8131958421 pariat pakhat pathum pakhat pakwa panga pariat pali pani pakhata te po google pay po ina pek thei ani kan lo me